سلاودان باش بینرین هجا از ببره بم با پیشکش کردن زنجیره روماله که دن تایبت به شهر و دانستان و هر وسا او آگر بسته که دنابرا ایران دگل آمریکا و اسرائیل هی از پیشکشی و بکم اما باس داوی زانیاری لوی در حق اما بکن هر وسا هندک پرس جوهری و گرینگ هنه که ده رومالا خواهی و جاره ده اما دگل میوان خواهی هجا بیرن بر باس جوان یک اوه که هر وقت حمال یک آگادار آمریکای هزا که زیده آنیا لولات دوروبر جیگر کریه اما باسی به هنده بکن که آرمانجو خواستا آمریکای جوی کاری چیه هر واسه اما بردوامیا مجارا خود اما باسی او دانستان دنابر ایران و آمریکای بکن که اگر سر نکوتنا گوتو بیجی یا نم بیجن او دانستان دنابر وان اگه هاتو سر نگر سناریوی چه به هر وسط داویا برنامه خود جی امی باسی به یکی بکن که هر وقت همو لیگ نهاد بینه باشه که زیده روزانه حوالاتی مای مدنی و چالاکین مای ناوخوی ولات جالی هزین اولهی رژیم ایرانی و تینه گرتن تنانات رژیا امدکار میجن رژیا سیداردانی جی زیده بیه حالا در حقی و لسر به مجاره جی ما داخل جریزدار رسول گلبان روزنامه وان کریه کو جریکا اینترنت بمره به رزدار رسول تو گل بخیر به سر و سرچاوا سلام بوتا سینای عزیز و همو بینرین کرد کاناله از خدمت نامه گالکس پاس که رسول هر وقت کو مد دست پکا برنامه خود آماجه به یکی کر آمریکای هزا که زیده جوان هزا سربازی و هر وسا امکانات سربازی با وای کی برچاو آنیا ل دوروبرن ایرانی اولات دوروبر ایرانی به تایبتی ولات این کنداو جیگر کریه از دخوازم رایتا بزانم که آرمانجا آمریکا جوی کاری چیه یا بوچه و هزه که زیده آنیا لوان ولاتا جیگر کریه هودم لگه لویش که نهاد قناغ دانستان ده لی هر لدم دانستان ده جی او هزه که زیده کشاوه بله ام به تایبت سر سیاست نودنتوی یا ترامپ اگر راوستن ترامپ هرگاه سر ماسه یا مذاکره ماسه یا گفتگوی حاضر بیه همیشه او هزا لشکری و او تهدید و گشای بن سر آلی دنی ماسه هبویه ترامپ یان امبیجن آمریکا دوان مانور یان امبیجن او کشانا هزین خوی لشکری در دور ایرانی و به تایبت بحر خلیج و اوانه چند مجار هنه یعنی چند هدف هنه یک اوه که زخته که بین تسر ایران که ایران به مسئله اتمی و ده مسئله تنگا و هرمز هندک امتیازا بده تا امریکا یادن بحثا برگیریه یعنی اگر وی به طبیعی واته اگر ایران به چه آوائه که او متحده او هیزه میگه نیابتی هرشه که چکن ده برسوه که فوری برسوه که بلد جلوی آمریکا و هر وسط اسرائیل هبید و یا سه خلاصه دلنیا کرنا متحد آمریکا یا وک اسرائیل و وک عربستان و وک او دولت کنداوی عربی و خالا هری گرینگ آمریکا خو حاضر بکد آماده کاری خود کد که اگر دانستاندن یا هم بیجن گفتگو سر نکوید اپراسیونه کی بهستر او کو پیشتر هوید 30 روزا دا اپراسیونه کی لشکری بلکه حتی به هزا عردی یعنی سربازین که سر روی عرده بین نو ایران دست پی بکد و او همان تشتکو ام ده مدیاین جهانی داده بینن واشنگتن یا امبیجن کوچ کا سپی دلاوه که بحثا گفتگو بحثا دیالوگ و بحثا دانستاندنید کرد و دلاوه دیده آمریکا و هیزا آمریکا ارتش آمریکا هیزا خو نیروی خو و امبیجن تجهیزات خو
د دردورا ایران دا خدان کرن او هندک جی زیدت کرد اوات توی واته کو باوری یک دو باوری بین حیدوک آلی گفتگوی دا قرد نینه و آمریکا باوری آمریکا سر زخته بدت ایرانی بو گفتگوی بو دانا امتیازه و یادن کو او گفتگویه یا او آگر بسته انجام نابید و دیسا ده همان وقت او اهرما اجبار یا اهرما فشار آمریکا خازید به وی بگهیت انجامه و او نشاد داد که زمان واشنگتن یا امبیجم بتایبت زمان ترامپ بو دیپلماسی که نورمال نینه زمان دیپلماسی ترامپ دیپلماسی که به پشگیری چکان و هزه لشکریه زور باشه رز دار گلبان ده باسا آلی آمریکای کر و او زانیارین حوجه دان جه پرسیاره کردن چید باوجی اوه کل در حق ایرانه آیا او گریار آمریکای و گوهاستنا هزا سربازی بو ولات دوروبر ایرانه دکاره به صدم وی هنده که ایران جی جخوا هلوسته که لشکری بگره پیشی خوا و کی تشکی برسو آمریکا بده یان دکارم بیجن ایران شیان و یکی هه کو هلوسته که واسه سربازی جخار نشان بده د بردوام یا و مجاریده بگمان ایران ده هلوستا خو حبیت هم بر آمریکا و اسرائیلی لنه به شوازه که امبیجن کلاسیک یعنی به معنای که شرکی ایران هستنا که شرکی مزن و روبروی آمریکای بکتن ایران هندک امراض هنه و تهدیدا امبیجن گمیان کشتین دناو بحرا تایبت خلیجه کودکاری به ریاوی تهدید پترول ریا پترول بگیرید و آستنگی بو تجارت و پترولت در خلیج دا وکی دی زخته دا انتا سر پنگا وکی دی هیرش نیابتی کو هیز نیابتی این ایران سر نوچه دن دکن کو ام دبینن اگر کردستان باشور و میناک دانین او درونین که تین حولیری او هیز نیابتینه یادن میناک از ایران نخواهید شرکه راسته و خو راسته راست بکرد او که پیک و گریدای بیت او بهانه بده تا دست آمریکا بو هیرشکه یک جار زور وقتی اپراسیون موشکین ام بیشن کنترل کری ایران دکتن وکرنه و دونی یان پیر هیرش کرد سر پایگاهن کومله او نشان داد که ایران هیزک یان ام بیشن هیزک جبو وگراندنا بازداین هیه بوکو به آمریکای بده تازانین اگر آمریکا هیرشه که سر ایران بکت یان سر متحده وی بکت او دکاری دفاعی خوب بکت و حتی حمله بکت لی پراتیک دا ایران از باورم دو شهر نینه چون آبوریا و هلوشی های چه آبوری یک ده ایرانی دا نمایه و امنیت یا امبیجن آسایش ناخویی ایران جناو چویه یعنی وک او ایران ها که پیشتر هبو به تایبت پیش شر دازجی حتی در راده که پشتی شر دازجی او آسایش ناخویی ایران دینا نمایه ایران دکاری واکنش یا برتک نوشا بدد او اراده جی هیا صدیصد او اراده هیا لی ظرفیت تا بردوامی وی واکنش نینه و هزینه که یک جار زیده بو هیا و به تایبت پشتی شر دازه روژه و حتی پشتی به شرجی او هیزا که لازم
او آبوریا که لازم ایران جه دستا ده کل ام بخوازن برسوی کرد کن ایران دو شرکی راستا و خون نینه و جوره که ده برسو آمریکا و اسرائیل و هاوپیمان وان بدد که نکارم بهانه که بو هیرشکی راستا و خو و شرکی یک جار گرام بده دسته و زۆر باشە تا ئاماژە بە هەردوو ئالیە شار کرد نەحاز دەخوازم پرسێکە دیژی هەر لە دەرهەق شار ji cenabê te bikim ew jî ev e ku di rewşa şar de an jî em bêjin di berdewamiya şar de kîjan aliyê şar ji van Amerîka, İsraîl, Êran kîj aliyê şar dikare zêdetir berxwe bide yan di demeke dirêj de di berdewamiya şar de zêdetir şiyana hindê heye ku şar berdewam bike. اگر ام بین هر دوک آلی شر بدن بریک آمریکا و اسرائیل هیزکی اسمانیه کی بقوت هیا یعنی از کارم بیجم یکمین دنیای دا تکنولوژیا لشکریه کی هر بهیز هیا آگاهدارین سیخورین گلک باش هنه و آبوری و لوجیستیکه کی تایبت هنه لی دهنبر دا ایران جندک امراض هنه دست خدا و جغرافیایی که برفره و ما پیشتر آماجه پیکر پنگاوا هرمزی و جنا و برن یان تیک و دانا بازارا پترول به تایبت باندور سر بازارین جهانی و او متحد یان هیزین هاو پیمان یان یه نیابتی که هی و یا گیرینگ اوه کو از فکر دکم ایران دکارید شرکی فرسایشی بدومینه شرکی فرسایشی او تشتا ده ایران جدیتیه تایبت شهر 8 ساله دیگه عراقی دا او شهر فرسایشی هبو ایران دکارید بینی بدومینه ام بیجن که ده سرکفتی بید ام بینم بکنه دو دم کرتی و دم دریجیه دا از باورم دم کرتی دا او آلین تندرو یه رادیکال و یه آسایش یه امنیتی هر دو کلایم بتایبت ایران دکارن جبرکو به هندک بهانا اوید کو دجیوانن جناب بند یان روشکی امنیتی چکن دم کرتی دا دکارن سرکتی و شربن لی اگر دمک دریج بچید او شراب بده شرکی فرسایشی لگور برجواندی نتوی هر دو آلیا و آسایش حرمی از باور ناکم چو سرکفت یک هبید بگمان ایران دشکسته بخود آمریکا اگر او 400 و چند کیلوی اورانیوم به دست خواه بینید بلکه بیجید از سرکتم اسرائیل اگر ایران شکسته بخود رژیم کمار اسلامی و یک جار رژیم ملایا نبینید بلکه خود سرکتی ببینید لی اواکا گرینگ اگر ایران شکسته بخود هم آمریکا هم اسرائیل و هم دولت ناوچه چه عربستان بید و چه دولت گنداوی بریندار کرد به تندیجی بریندار کرد و باندوره که زیده داین تا سر بازار پترول سر گشت و گذار ناوچه دا و بلکه حتی 10-20 ساله او تایبت دولت گنداوی نکارن بین سر او راشاک و پیشوا شرادا هی و از باورم ده انجام دا یعنی ده آخر دا ما چه لاینک سرکفتی نابید حتی اگر کمارا اسلامی نمینید زۆر باشە ڕێزدار گەرلەبان وەکو داوی پرسیار ئەمێ باس ji girtina welatiyên sivîl û çalakwana bikin ku ji aliyê hêzên ewlehiyên rejîma ve tê girtinê belkî ji aliyê hindik bînera we pêva be ku ew pirsa me peywendî bi vê mijarê nîne lê di heyama van 47 salên ku rejîma Komara Îslamiya Êranê hatiye serkar heta niha hemû carê li derfetên bi vî awayî hesas mefah werdigre bûna
گرتن و بێدەنگکردنا gelên cudayê Îranê ji van bi taybetî gelê Kurd di şarê heşt sala ve bigre heta xwepêşandanên zanîngeha yan xwepêşandanên xelkê sivîl ku dihatine ser şeqama xwepêşandan dikirin yan li şarê 12 roje yê vê daviyê û heta niha jî ku ew girtine her berdevam e her carê bi awayekî cuda. Bo mînak li hemû derfeteke av bi vî awayî hesas wekû derfet çaw lê dike mifah werdigre bona bêdengkirina xelkê. Pirsiyarek lêre çê dibe ku çima rejîm ji van derfeta bikartîne bona bêdengkirina xelkê xwe ku di coğrafya vê de di xerîta Îranê de jiyan dike çima wekû derfet bikartîne û pirseke din jî ew ye ku aya ew tuhmetên ku bi van xelkê bêguneh tê sepandin ji van vekê wê ku casusê Mûsadê yan endamê Mûsadê ew tuhmetên ha li ser van tê sepandin betaybet cenabê te bixwe agadar e ku li hind bajaran de tuhmetên zêdetir jî yan tuhmetê belke bi vê awayî jî nebe li ser van tê sepandinê. Aya ew tuhmetê ku li ser van tê sepandinê rast e yan ne ev sîstematîk e ji aliyê rejîmê ve bixwe ew tuhmete bi van tê sepandin. Ez bixwazim gelek Kurd bersiva her du pirsyarê te bidim. Em neşên bi qatiyet bêjin ku ew tuhmetine rastin yan dirûne çunku dêta yan em bêjin itilaatek berdest nîne û yek li rexneyên ku di sîstema qezayiyê di ser sîstema qezayiyê Îranê heye ew e ku çi şefafiyetek têda nîne ema ew raportên ku sazman yan saziyên mafên mirov û ajansên navnetewî dayîne derê û piştî şerê 12 rojî heta îro rojê jî û ew raportene piştî ew şerê vê dawiyê de jî amarên zêdetir dan didane xuyakirin ku girtinên berfireh zêdetir bûne. Xwe wextê girtin berfireh bît ew e beşeke li ulguya serkutkirina sîstematîk û taybet li herêmê da ew zixtene gelek zêdetir bûne û tuhmetên wek sîxurî bo İsraîlê wek çalakiya dijî asayişa giştî û peywendiyên bi hizban ra peywendiyên bi İsraîlê ra girtin bi behaneya meselan hebûna Starlinkekê ew ne zêde bûne xwe ew yek netîce yan bêjin yek peyamê didet ew jî ew e ku ew bazdaştene beşa dikarim bêjim herî zêdeya wan belkî 195 heta 199 ew e çi rastiyek nebît û bazdaşt yan em bêjin girtinên siyasî û sîstematîk in ew tê te qalebeke serkutkirinê bi taybet menteqên me Kurda menteqê Kurdistanî ye Îranê da eger ez taybet ser Kurdistana Rojhilat baxwim hem komara İslamî û hem ew hêzên din netewên em taybet bêjin netewên merkeznişîn evî ku Tehranê dane baş dizanin eger roxanek hebît eger guhorînek hebît dê bi destê Kurdan bît ew Kurdin ku tinê dikarin operasyonên leşkerî dijî komara İslamî bi rêve biben Kurdin ku siyasetekî herî demokratîk dimeşînin siyasetekî baştir hene li gorî neteweyên din li gorî ew neteweyên derdorê me besta min e û dikarin vane hemiya mudîriyet bikin ji ber vê goşaw em bêjin yan fişarên xwe ser Kurda bi taybet Kurdên navxwe da zêde kirine çalakan zêdetir digirin tuhmetê wan jî diyar in he ew tuhmetê ka min amaje pê kir bi wan tuhmeta digirin ez yê Kurdistanê dikarim bêjim yanî eger 1000 kes bêne girtin belke yek lê rast bît lê pisyar ew e ew ê rast jî boçî ew hewle daye meselan ew tuhmeta se ya sîxuriyê me bes zêde
بۆچی ئەو حەولە دوای کۆڤید شتێ بکات ئەوەژی بابەتێکی گەڵێک گرینگە سەر دشێن دەرفەتێکی سەر باخۆن لێ ئەوە کو هەیی ئەوە ئەو گرتن و ئەو زختەنە بتایبەت di Kurdistanê û li derdora Îranê de tiştekî yekcar siyasî û sîstematîk û serkuteke sîstematîk e. بله گلک سپاس بو تا جناب رسول گلبان کو تا میوانداری ما قبول کم گیش نداویده من برنامه خواه اگر پیام گوتنک تا هبه کو ما آماجه پینه که با ما پی خواه تو باس بکم گودار بن Di rolhelata navîn de şer bi sloganên asayişê yanî înana asayişê dest pê dibît û bi vêraniya civakê û radîkaltirbûna nifşa nû nifşên ku pişra têne meydanê xilas dibît û ew hezîneye ew bedîle gelek giran e yanî bedîlekî rastîn ya şer di vê navçeyê de ew ye û gelek giran e bo nişiyên vê herêmê ser mesela Amerîka û İsraîlê û Îranê ez bawerim kîjan ji wan nikarî bi hêsanî ez nabêjim mutlaq bes bi hêsanî kîjan nikarî din ji nav bibet ew jî tiştekî yanî balkêş e û ser mesela me Kurda Sîna yanî di her şer yan em bêjin her aloziyek ku di wî navçeyê de hebît Kurd qurbaniyê van aloziya baweriya min e ew e ez bawerim ew jî digerêtewe bi lawaziya civaka medenî û medyayên Kurdî ku lawazin nekarîne bi taybetiye rojhilatê nekarîne ew şêwaza ku baş e xwe bandorê danê yanî nabêjim bê bandorin bes kêm bandorin ew heye û di axirê de amaje gotinê bi ku di şer de di siyasetê de biborin ewa ku tê te gotin girîng e lê ew tişta ku nayê te gotin ew girîngtir e. بله گلک سپاس بو رزدار رسول گلبان روزنامه‌وان می کرد لولات آلمان کو تا میوانداری ما قبول کرد و به مره بوی سپاس بۆ وەژ بله بینرین هجا به وی آوایم گشت نداویا رومالا خایا ایرو حتی رومالا کردن و برنامه کردن چاوی و لسر کرد کاناله با کردستان مالا و هرتماودان با